Kei waenga nui I ngā tini kai whakangahau I te tai openga Rhythm and Vines ko tētahi rōpū hip-hop Māori, ara ko Third Eye. Kei Aranira Harrison tā tātou pūrongo whakamutunga o te tau. Waika hua, waika tohu mai enei kaitaki pāo Māori I tēnei te ngahau nui rawa o rātou ao. It's giving us that pedestal, it's giving us that mountain peak to be able to spread our message, and this is just the next step in the elevation, you know. Ko Third Eye te ingo o tēnei rōpū pāo Māori taki whānei, me te ahakoa he whakatā te mahi ai nei, e taki ana enei uri Māori ki te ātaimira nui o Rhythm and Vines, he taumata kaore anō kia tino ekea e ngā rōpū waiata Māori I roto I ngā tau. For all of us, it's been a long time coming, so I feel like we deserve it and we've earned our spot. So yeah, it's been a gradual feeling of just primo and yeah, looking forward to it. It's an honour, bro, you know, like just to be able to perform on such a grand scale was what we've been working for up to for a long time, you know. Heoi anō heita te kaipāo matua o te rōpū a Mallow Downs, he hanga rereke tonu nei tō rātou noho. Kia ratu anō. We're kind of like, you know, Dragon Ball Z, how there's like, Trunks and someone else and they fuse together and they put all their energy together and they become one person. That's kind of like how we roll with our music. Ake reira tonu te manako kia muri ahoahoa I ngā kaiwhakarongo katoa ki te tangi o te oro. It becomes like an internal generator with us, you know, the more fun that we have, the better we perform. But the more fun that the audience has, the more fun we have as well. So it's a fair exchange throughout the night. Me te tohu nui a enei arero koi, ki te hunga e ngā nāna, ki te whai, I a rātou. You can be the most talented human in the industry, but you're never going to make it unless you put in the yards. Yep. I think a lot of that is overlooked. Kia rongo ai a waire ngā hika I te haku o whatu manawa, ai nei taea. Ranira Harrison, Te Karere.